اي هاد لافونسي تيكون هكا راه في السونتر بعد ندور غير روحت لي دون هني 4 لين لا روح سي بون سي داشي غا بون سي ساوي لا ابراهيم اورغانيزي سجال الدور كذا هكا لا شيخ اروح هكا اروح هكا دور صاي دور الله سير minute silence من بعد حسس دقيقة كان هكا نكماسي لا سيريموني ان شاء الله لوبجيكتيفنا ان شاء الله ليكول جي تي جي غتخممنا في قرى اللي نتخمم زعما نخمموا دا تورنواكي الو نكونوي هادشي تطلب الغرور تيلم دائما ليدوكاسيون لو سيريو اي سورتو لا سيدويت داخل التيران غتمدوا الماكسيموم نون ولكن دايما هذه لو بلو كرون غانيون سي لو سبور الو تورا كمان ديماري غنخدم 1 مينوت دو سيلونس بعد نخدم النشيد الوطني من بعد يهضر البريزيدون وين لورغانيزاتور التورنوا كاين غنبدا امسلاك بعد نكون خلاص ان شاء الله سليمان ونير ولي ساكي سي لا فيت دو فوتبول تمارا فالو التورنوا كاين خدميت يكون وين يا روا كنسمكتي وكيقرو حنا كتقول عدان راه كيكستوف انا كمدني ادم عمر جيبا بالقاسم خالد وكيتوات نتلاعب نيستاد هاكي اما كونوي المكتوب يويدن لازم يرحم ربي دونك التورنوا كاين خدميت نفلاس دونك سا سرا الا قايل لي لو ريسبي الا قايل لي لو فير بلاي فاهم تسمى شو لو فير بلاي تسعوا من الروح الرياضيه ما تشري من غادي تسمى تاع ماتش دو فوتبول وين يربح كيف وين يخسر فوتبول لا تربح هذا تخسر تورا لا سيريموني كي نخدم 1 مينوت سيلونس يورا شاكي هكا نمكتي نخدم الناشد الوطني بعدا ندي هضار لو سبونسور كاينا مسيو شعبان مصطفى وندي هضار انت عندي خدم التورنوا كيقرا نخدم تورنوا اللي كان زون يقعد يسعى 15 سنه دونك نكوماسي تورا نكوماسي 1 مينوت سيلونس هاد المكتي راه شاك يعني روحنا كاسكو ساعدنا ايه 100 صفر غير مينوت سيلونس ياك هاد المكتي مينوت سيلونس مود باس الرحمه ثلاثه كي قمو ثلاثه نرحم ربي ياك اتونسيون سيدي سيدي
Isram, c'est la première fois. Il y a un intervillage avec des jeunes de 15 ans. Ya Khawali. Le tournoi qu'on va faire aujourd'hui, on rend hommage aux 3 jeunes disparus dans des conditions tragiques. Le tournoi, il faut qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Il faut respecter le règlement. Il faut respecter les éducateurs. Il faut respecter tous les parents qui sont autour. Il faut respecter vos joueurs. Il faut respecter l'adversaire. Toute violence, toute insolation, il sera sanctionné. Le tournoi, il faut qu'il soit un tournoi fair play. Il faut que tout le monde se fasse plaisir. Même les dirigeants. Il ne faut pas crier sur les joueurs, ça ne sert à rien. Même s'il a fait une erreur, même s'il a loupé un but, même s'il a fait quoi que ce soit, il faut encourager les jeunes. C'est un tournoi fair play. On rend hommage aux 3 jeunes, il faut faire honneur à ces 3 jeunes-là. D'accord? Donc entre vous, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de bagarre. On perd, on gagne. Il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Si on ne perd pas, on ne peut pas travailler. D'accord? Le tournoi, même si on n'est pas en finale, même si on n'est pas en demi-finale, même si on n'est pas en quart de finale, c'est pas grave, ma'alish. Vous êtes là pour jouer, pour vous faire plaisir. Tout le monde va jouer de toute façon. Donc je dis bien aux dirigeants, ne pas crier sur les joueurs, laissez-les jouer. Quoi qu'il arrive, il faut les laisser jouer, laissez-leur la liberté. Les dirigeants sont là pour leur apporter un plus sur le placement, sur leur façon de jouer. Mais ne criez pas sur un gardien qui a fait une toile ou un joueur il a fait une bêtise, non. D'accord? On va commencer le tournoi maintenant tout de suite parce qu'on est un peu en retard. Oui, venez. ايوا عودة. ست اسماء هي ثمان ونربط انا. هي ثمان وليك. الزكينا جاد هيا وسيبا. أرجو من يعاونك. Bueno. أكيد ليكيب تذكرات. أكيد ليكيب الخلنجة. سيتي ان بليزير. ليكيب مدح ثكي. الله يبارك. سيتي ان بليزير. ليكيب كارتيي. ليكيب كارتيي. 5 اللي ديريجون. الله يبارك. هيا. يا مساء.
راسي لي بتيت كاتيجوري داكشي من السينيور بلاس تان بليزير من السينيور واحد سن لي بتيت كاتيجوري المهم اللي مقرر داكشي من دين نقول لك ميم في لي طونسيون بيزي لي طونسيون Après tu pleures, là il veut, après tu pleures. Mais ça fait rien, c'est pareil. Regarde. دونك قلع ذاك يدير ستاد كومونال دو تيزيرليف نتوالي لي تورنوا دو فوتبول دي U15 قلع مسيو Chaban, l'organisateur de ce tournoi. Donc on lui donne la parole pour nous parler un peu de cet événement. La parole est à vous. Bonjour, donc j'ai organisé ce tournoi par rapport aux 3 jeunes qui sont décédés dans des situations tragiques en 2022. Et aussi faire plaisir à tous les jeunes de différents quartiers, de la ville de Tizernif comme de la ville de Dranmizan, un peu tous les quartiers qui rassemblent tous les jeunes. Et pour moi, il faut que ça soit une fête du football, un fair play, qu'il y ait une victoire, qu'il y ait une défaite. On est obligé d'avoir une défaite pour faire travailler, pour faire progresser les gamins dans ce domaine-là. Donc moi, ce que je souhaite de ce tournoi-là, que ça se termine dans des conditions vraiment du fair play. Il n'y a pas de... Tout le monde doit être pareil, toutes les équipes doivent être équitables. Je vais faire en sorte que ce tournoi, du début jusqu'à la fin, se déroule dans les meilleures conditions. Aussi bien vis-à-vis de l'arbitrage, aussi bien du respect des joueurs entre eux, aussi bien avoir un souvenir positif. Et éventuellement renouveler le tournoi si on peut le faire, ça va servir pour les années qui vont suivre. Voilà. Allez,